Ahanbada maroiba pausing pizare. Manipurda Caesarean section tauraga angang unabagi chang kiningai oina wanglamba ado khara makai hantarakle. Masi kharaga hena hantahanaba mari leinaba pumnamak na punna honaminasi haina Health and Family Welfare Minister Dr. S. Ranjan na fundurakle. Tausem subdivision ki manungda laiba National Highway number 37 ki lambi se ngasi ahing nongyai dige matam kaktana total shutdown lauthokre. Transport Association के member सिंह फाबा पुनबा चलान कक्पा अमदे लाइसेंस कक्पना चिंगबा मखाता न चथरखबदे अंगांग थिनबा लेपनगनि हाइना All Manipur School Students Transporter Association ना फुंगदोरक्ले अमदे All Manipur Working Journalists Union Amzuna Editors Guild of India EGI के रिपोर्ट पुसिंगना दुना थाकिबा केस अमदा Chief Judicial Magistrate CGM na pikiba order ado Supreme Court na stay tawkre.